Le account eniyibona ibhalwe kanje ku-YouTube mawuthi search uGatsheni iyo impela yakhe. Lokho kumehlele kufana nsi nokwehlela uJaiva Semnike. Abezizwe basuke bethi bazama ukuyidla. Thina okwethu ukudlala umculo kaGatsheni kuyo okungekho mayelana noGatsheni nina akusithinti. Account izobuyela esimeni ngoba nibona-ke laphana ukuthi isibhalwe uPrince Bye, asazi ukuthi bekwenzakalani. Naye ingoma kaGatsheni ethi bayoze bethi bhuti. Right, laphayana-ke uKhuzani umjolo lowo featuring Luvethu Wazana, ingoma yashaya unyaka Khouzini FM ngonyaka 2023 singena ku-2024 ishaya ingoma yangalo kamakhelwane ethi Paris, isihlanganise u-4 wama-million streams laphana ku-Spotify. Le ngoma yiyo-ke yasusa umsindo omkhulu njengoba ubona nje uKhuzane bengamthandi namanje ngoba yiyo le ngoma le ayikhipha yashaya unyaka yavotelwa, and le ngoma-ke yashaya imiliyoni noma ngensuku ey'mbili uma besha abantu base beyambhuqa-ke abantu bethi le ngoma futhi zabe ko-20 million ko-30 the way yashesha ngakhona. Uyabazi-ke abantu kwasuke bayibhokela-ke, angeke wenze lutho-ke ngalokho-ke into yakhona emculweni, kodwa-ke isiyenze 4 ama-million streams ku-Spotify. Le ngoma lokho yakhuphuka from i-1 January ngesikhathi uKhuzani ehlosa unyaka kuMhlobo Wenene, ingoma yakhe ethi Imbongolo featuring uSphi Zulu Dludla, ingoma yashaya unyaka lapho kuMhlobo Wenene, yadla umhlanganiso waze wathola nesheke lika-60,000. Kodwa-ke abantu basaqhubeka bayidlala, ike yama yona ihamba nje kancane, kodwa since i-1 January siye ikhuphuke kahle kakhulu. Abantu-ke beqhubeka uKhuzani bekhombise-ke amandla abamupha wona, uthando abamupha lona, konke nje abamenzela khona kuyinto enhle ebonakalayo, nanokuthi abantu yini abayenzayo egameni likaKhuzani ukumkhombisa nje uthando oluyisimanga emculweni. Ziningi iy'ngoma kaKhuzani ebekade zimile zingasamuvi kakhulu, kodwa nje ey'ningi manje lisiye ziyamuva, abantu bayawudlala umculo wakhe. Okuyiyona nto le esifuna ukuyibona nesizoyibona nakwabanye abaculi yenzeka, kodwa-ke bekuyilokho nje besithi halamuzi-ke lapho. Kodwa-ke indaba nje ilapha-ke emsebenzini kaGatsheni ukuthi-ke abantu bangathuki ngokusho kwensika yoMaskandi Channel ukuthi umsebenzi kaGatsheni laphana-ke engathi-ke khona ozama ukudla i-channel yakhe, ukuthi-ke abantu abaqhubeke nje bedlala ingoma kaGatsheni, i-channel izoba right kuwe kudala. Ilokho-ke sifuna ukuzwa ukuthi yena abantu abazama ukuphuca abantu amandla abo, bezama ukuthi behajekhe ama-channel bengaphumeleli, kodwa kugcine kuphumelele umnazi we-channel. UGatsheni naye komunye-ke nawe uyisisulu-ke salokho ukuthi yena kuba ngathi khona into efuna ukuthatha umsebenzi wakhe, kodwa sinethemba ukuthi ngeke bephumelele, kuzolunga. Sibonge ithuba niselahle, ingoma kaGatsheni-ke isikhona, bayoze bethi bhuti.